clear tu le ngai thatu zong te chi bai le ve kule March ni som paruk sang ni som ni parukania tuntuma po hian Khawvel buai na chanchin thar langsar zual te kan ngai thau le do nani US le Israel Iran a be puyan thak nu le Iran in a chan le na ta na Israel ba ka Gulf ram dang te a be awanga West Asia biala buai na chu akar thum na atling ta buai na hian zual lam alapan zel Iran hian aram huam china Khawvel huwa pa energy phur chuana ta na tui kong poimo Strait of Hormuz adana wangin Middle East ram sang tanga oil phur chu aturang honga he wang hian Khawvel puma oil lama har sana thlenin aman po asan pha ani US President Donald Trump chuan China, France, Japan, South Korea le Britain te chu Strait of Hormuz ven himna turin Indo long tir turin anora US chuan alo puyang ti atiam bok Hormuz Strait kaltlanga oil chalu dram te chuan he mun ven himna konga hian ma anla kanga yani atiani Donald Trump chuan Iran oil export hub Khargi Island chu beya awal bokani hi Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan chang halin an energy facility te be ani chuan na takin an chang le dona US company te an bitum tel don tia soi Iran Revolutionary Guard chuan Nimin Khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu zuya tha an vawa IRGC chuan an website sepa news a hi atar langin an theina zong mangin Israel PM hi nungdama alo mani chuan an theina zong in anum zuyanga an than ngei don ti an tar langani karliam ta in rin ni khan social media lama Middle East Indona thleng me ka Netanyahu chu tha ani ti in the darani ma se Israel Prime Minister office chuan hi thudik lo ani thu soin Netanyahu chu athilo ti an soi fiang halani March ni som pania Netanyahu wa press conference video ti chu ani nuwa a video hi AI manga siam chopania ama chu athito ni in social media lama athang zui ani North Korea chuan US le South Korea sipai ten joint military drill an nei mek lain karliam ta in rin ni khan ballistic missile somakap chhuak ni in South Korea lam chuan an soi Japan Coast Guard chuan North Korea ballistic missile ka chu hi an Japan economic zone pon lam tuipui atla tia soi vebok missile hi North Korea khopui Pyongyang bul atangin anram huna in rin ni chahnu dar khale ministom ni vela anram ko chak lam tuipuya ka chu ani ti South Korea lam report chu na tarlang North Korea hian ballistic le cruise missile hi kumsom ni chuang chu alowen chin fowa kumsang ni le parukhan event security council missile an chin hi khapin shek na po alo siam to ani ma se shek na siam ani chung poin missile hi siamin alain chin chum zam rangani South Korea le US hian South Korea chimlama joint military drill ani meka hi in Vienna tan le North Korea sipai ten an bei thut pala loin buat saina tana an ti ani in ni khan river crossing drill nein teng le armor combat vehicles te an manga South Korea hian US sipai sing ni sangrial le zanga vel an meka fighter jet squadron da an nibok Netherlands khopui Amsterdam Judas Skula karliam ta khan bom ti puania ma se thilti chiat lian thamlu tu kanei lowa Heile hliam anum lobok Amsterdam mayor Femke Halsema chuan he thil thleng hi angai thutak hle ti soin Judan ham beitumna nia an ngai thu le khopui chunga Juda institution sanga te ven himna ti chak ani ngal tur thua soi Prime Minister Rob Jetten chuan poi khoina thleng hi adem takjet ti asoi boka Judan hama lau thon na le thinurna asiamani atia Judami ta himna chu an ngai poi mo hle don ti eksa tar langani zirtom ni liam ta khan Rotterdam synagogue chu bei aloni to boka hewang hian khopuya synagogue le Juda institution sanga ven himna ti khau ani bok Cuba rama thilman sang zel le power supply lama har satna awma wangin karliam ta khan Norway hotania Pungkhom te hian moron khopuya ro relai party communist party office lu chilin an suwa sama office an halzui bokti Cuba interior ministry chuna soi US in oil an leina tur adan sakawanga oil lamin dai tok lo na thengle ei tur le dam doi man sang chak zela wangin
Cuba mi pui te hi an lungoi lova sarkar po har sanna chinfel dan ngai tu turin anlo nor fo to ani President Miguel Diaz-Canel chuan lungoi lo na an lan tir le an thil phut te chu dan kal ani lo ti asoya ma se tharum tho le mi pui tiral ri zonga an che chu en liam mai ani don lo ti asoi mi pui ten nor an hoi hot nu hian sarkar chuan an har sat na te to an har sana to mek chin fel dan ngai tua US nei nin biak na an nei mek thu atar langa US in Cuba rama oil thon lu a khap nuwa thlathum chung chu oil an chulu thei to lo nia tarlan ani US paiten January tha a Venezuela President Nicolas Maduro an man nuwa US President Donald Trump chon Venezuela thurual pui Cuba chu an bitum le turani thu alo sei to ani hemi nu hian US chuan Venezuela chu Cuba rama oil athon lu a khap saka heiba ka Cuba hna oil sal tu ram dang te po an laka chialak ti sana vauzui bok Cuba hian oil amamo za ta tanga za ve vel hi Venezuela tanga lak lu ania US in adan sakta ka wangin anram economy thlengin na tuar to ani anram khapui Havana poni khata power supply hi darkar som panga chung te ti to pani thin energy lama har sanna an to wang hian karliam ta khan zirlai te chuan University of Havana lungoi lo na an lo lan tir to boka an zirna thlengin ahong buai to hle ti an tar langani West Asia ram sang buai me kara zirtom ni liam ta khan India sarkar hnoya Shipping Corporation of India en kol long lian panni Sivalik le Nanda Devi te chuan liquefied petroleum gas phurin India aron pan mekti Ministry of Shipping and Waterways Special Secretary Rajesh Kumar Sinha chuan asoi India longlian panni hian West Asia tipui huam chunga mun khir khan ber lai ni mek Strait of Hormuz aron paltlang to ni in Sinha chuan atarlang Prime Minister Narendra Modi an Iran President Masoud Pezeshkian phone call a biak nuwa LPG phurlong panni hian Strait of Hormuz si aron paltlang ani long panni te hian irong bolna gas metric ton singli le sangruk bor ve avain metric ton singkwa sangni jasari som panni bor an phurani voin le naktu hian anron thlenna tur mundra pot le kandal pot an thlen man be se ani heti lai hian Hormuz Strait a hian India longdang somni panni anlatang khang mek thung External Affairs Minister S Jaishankaran Iran Foreign Minister Abbas Araghchi biak nuwa India halong panni te hi phalna pek ni in hemin hu hian buaina tok lovin Strait of Hormuz an paltlang thei ani Iran chuan Strait of Hormuz si ala thunun zela a phalna tillo chuan har sana sang to thei ania US Europe le Israel ram longlian titan chhuak khirna ala siam rengani Union Minister Piyush Goyal chuan inrin ni liamta Indian business leader award sangni somni paruklan na thu soin West Asia buaina wangin oil phur konga har sanna omma se India chuan crude oil le fuel leina tur dap konga inrem na siam pui tur ani thathu le India din mun chu thathu asoi Goyal chuan gas supply khailaga wanga erong bolnama har sanna chokna turin khonwar tui da that cha ing mazat thu atar langbok LPG le LNG bi ka po mamo phusuk thei ani na turin ramdang atanga chok lu dan tur buai pui me kani atibokani US CENTCOM in Operation Epic Fury kalmega US Force de tichak zual tura amphibious ready group te da bel tura angen na Defense Secretary Pete Hegseth approval apek nuwa Pentagon chuan Strait of Hormuz a Iran chu se turin USS Tripoli chu Marine sangni zanga chuang te nen atir chhuak ta hemi a hian amphibious assault ship te attack helicopter tele artillery lam antel don ani Pentagon chuan USS Tripoli Marine Amphibious Ready Group le 31st Marine Expeditionary Unit te hi Middle East US Marine sangni zanga chuang te nen tirlu me kan ni thu tar langin hei hi defense official te chuan Fox News nena anti chiang nge helong USS Tripoli hi Japan lama in khwar ni in kar khatatanga kar ni chungin Middle East athlen thei be se ani US chuan Strait of Hormuz military in beina sang te nei turin Air Force le Ground Combat Force te tirlu an ni tur thu atar lang bokani Islamic Revolutionary Guard Corps te chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu an target tur thu le tha ngei an tum thu an puang chuaka
IRGC soi tu te chuan Netanyahu chu child killer tia kovin athi malu chu an chol don lo ti an thu chuan tarlang social media lama Netanyahu hi athi to nga soi thu thang om nuala ma se Israel sarkar chuan heng hi do thu thang ani thu le an prime minister chu ladam that thu an lo soi to ani Iran leader thar Mostaba Khamenei a mi puima a in nan lo thu hla British Intelligence Agency M16 ho tu hlui John Scarlett a chuan ti hian a soi Mostaba Khamenei in lan lo na hi makti tu rom lo in beina inuemo ipa inupui an thiamo an hliamani poin Islam sa khwa dana zom tur dan nget tak an nei chuwang chon Mostaba Khamenei hian sarkar in sun hun ni som li an man chu a zo mani ni som li tlin ma April ni kwa thleng mi pui ma alang lowang Traman Zelensky an inrem na asiam du lo hi mak atiani Putin an inrem turin a in pe renga lo shil teu Zelensky an ena inrem na siam hi har sa fezo kaniti na soi tin Zelensky an drone lama pui aron tumna po tama hian an mo lo ti in annial bok Iran beina America chuan Israel hne na ral thua mathon bel le teu ti ani tin media dar mek Netanyahu a thi ti viral chu Israel chuan thudik lo ti in an no Iran IRGC chuan Netanyahu a chu soi sarebin kan that don ti in thuan ti amani American car cleargara Iran military base te an boma wanga thungrul nana engma inkung kana nei lo mi di Islam te chunga Iran atun vak chu mak ati hle thu taman asoya cleargar pumpui le sula sobvek turin kanwai cheto ma se in ti hlim na ang rengin voi tamvak lo chu kan la be le lowang ti asoi thei lo ati ani Iran Supreme Leader thar Mostaba Khamenei chuan hliam na takatuara aladam mai thei ti chu US President Donald Trump asoi dan ani US Secretary of War Pete Hegseth thung chuan Iran Supreme Leader thar chuan hliam atuara da that ani mai thei ati thung Mostaba Khamenei Iran Supreme Leader thar hian ni som pani thlathum sang ni som ni paru khan thu chua khong tak mai ati chuaka chu athu chua chu Iran TV a chiar tu mel lang lawa chiar chu ani ti Reuters report chuan atar langa he athu chua hian US sipai te bukhwar naram te chu dim na tel haulawa an be chun zom zel tur thu asoi Iran hian a chevela US sipai te bukhwar naram te chu drone le missile mangin ala be chun zom zela UAE Saudi Arabia ram te chuan Iranin anram be na tur ballistic missile le drone tam tak an ka thlak thu an soya Strait of Hormuz chu oil purlong lianin akal tlang an phal lova chumia kal long te chu an be zel tur thu an puang cham chi bok heti lai mekhian Israel chuan Iran thazar hnuaya omle thang lian Hezbollah te tom na le an thil nei hluchitin Beirut lama an bitum bokani Iran Supreme Leader thar Mostaba Khamenei hi engtiang chein nge hliam atorti hi report then khatin an ziadan chuan ni khoselawin aoma hliam pui na tak atuar hei hi British newspaper The Sun le media outlet then khate ziadan ani tuna hian Sina University Hospital teran khopuya enkol me kania ako chung lama hliam na tak atuara athin le apum pui a chemai thei an ti ani Iran sarkar lam thung chuan heng thil soyom the hi adik lo thuan soi ve thunga Mostaba Khamenei hi be ani na tanga ahliam tur te chu adam me kani an ti thung engthil chenge Mostaba Khamenei chunga hian thlengti hi siat fia hlei thei ani ri lawani khothang report lam hi mu tur tam le ol samzo kania wangin US le Israel ram tang dun te torna lam hi mu tur atam lo hle US thlona pakhat KC-135 Iran khothang lama atla he thlona chongmi paruk te chu an vain an thi ti US Central Command chuan an nem nget he thlona KC-135 hi fighter jet te boruwa ka oil thun sak tu ani US lam chuan mel malam kutur wang ani lo thu le atlak chan hi chui chian me kani thuan soi KC-135 aircraft carrier hi thlona da izaya nia van sanga thlona tui thun chuan hapui berania hei baka hian bungrua medical supply baka mishing phur tu le atula piang phur thei ani Bihar India mi marine engineer Iran kuta thia
he Bihar mi hi oil tanker pakhata thokania Strait of Hormuz bul hnaya an thona oil phur longkal lai chu Iranin an be wangin athi Bihar state chung Bagalpur khopui mi aming Devanandan Prasad Singh ani helong hian oil metric ton singli le sangre da phura mishing chuan lo na speedboat chaktaka lewin asuda wangina kang ta ni hei hi ran tia ngai ania March ni som khata thlengani US President Donald Trump chuan US in Iran ram epic fury minga be ani dan G7 ram shoi tu te chu ral khata tanga virtual meeting ambiak na cancer thlen thei tu chu no bole da kian anita nakin zela kantan noksak le la om ni thei ani atia Iran ram hian ral thuam alo che khol tam man hlea chungan chakna thasui nei te chu akai za thasui kan chat a tho chhuak le har chavia wang Washington chuan atiani G7 ho tu te hena hian Donald Trump chuan Iran chu anin pedeu ruai ani berto e ti thu asoi bokani Iran conflict in top zai relo Khawvel in hlau thongin a thlir thup mek Indona nimiau hekle satellite thlak zirchiana tanga landanin Iranian missile drone ti chuan Bahrain Qatar Kuwait Saudi Arabia le UAE rama US military base 10 anman missile 32 radar ANTPY panni bul hnaya satcom terminal radar le in biak po na radar call khom khu tu in chung mumte ati chena saviau mai heng satellite thlak te hi New York Times point a zirchian nuwa arin tla ka ngai ani radomin in chung konok le satellite antenna tu sopnoi te po alang alo chiana satveu chun order pek le thil danga an tuar ve thei ome satcom te hi achia chuan US lama sipai mun pui te nen an in biak na aboi pal theya satcom chu satellite kal tlanga in biak po na ani puan zar chi alo chan na dang po an nei nuala ngai ani nakina thudik alang chho zelin arinome mizo te chuan mei che om nem ti tong kam kan neya ma se anduna chuan mei che te hi an om alo nem vaklo Israeli Air Force fighter pilot som pakwa chu mei chi an ni thu IDF in atar langa Khamenei an beina airstrike apo khan bomthlak tu zinga mei che pilot an tel nok mai navigator le air crew dangte chiar telin mei chia som thum vel an telani anjinga chin chetlak chu Heile ti hi ani ome kumsang khajakwa somsari pakwa Iranian revolution awangin Israel an pema Juda Zionist haru tak ni in Israeli fighter pilot ani chhota ni Iranian meiche tam takayo in Khamenei chu abom ta sia mai ani Iranian meichia rei tak ti du dale norbe tuarte ayo a chea ai ngai vea athil ti chu thil thani in a sia a hlimpha hle US lama po meiche fighter pilot le technical le thil danga thokan tam viau engza chiange an ni tero IDF anga an puan velo wangin siat har thungani Iranian missile drone ti chuan oil song bol na hun le oil phur long te an bitum na satial tiala Khawvel oil company lian ber Saudi Aramco oil song bol na mun ras tanura ami chu Iranian drone in atum ni na belia oil thit fi man chul san pha Khawvel oil supply atanga za som pani vel chu he company siak chua hi ni in nitin barrel maktadwai som don velan siak chua kani thamasa chung khan Saudi Arabia hian oil barrel maktadwai sari point pani athon chuaka barrel maktadwai ruk point pathum pariat chu Strait of Hormuz kal tanga thon chua anni Strait of Hormuz chu Strait of Heile alo chanta ka wangin Saudi Arabia chuan Red Sea Yanbu port kal tlangin oil athon chuak nual Saudi hian East le West pipeline kal tlangin Red Sea nitin barrel maktadwai nga thon chuak theya he oil pipeline po hi Iran le apol te hian an be mai hlo tho no manita Qatar point an oil le gas song bol na hun te Iranin aron be renga wangin liquid natural gas song bol achul san ribok UAE Iraq le Kuwait te point Strait of Hormuz kaltlangin oil an thon chuak thei talova he wang hian an oil siak chua zat po an titlem tamek UAE hian Hapsan Fujairah pipeline kaltlangin
nitin oil barrel magtaduai khat point panga oman tuipui kamlama athon theya fuzaira oman po hi Iran chuan abei bokani India hian emergency a man tur oil da that ni somli le panga vel dai tur akol me kani CIA chuan Iranian regime ep2 Kurdish force te chu abe me ka ral thuam pe a helna chok chhuak turin a thlem me ka hriat ani inrem na an neem hriat a hriat lawani CIA chuan kumsang ni le pathum Iraq wara khan Kurdish te lo mang tangkai to a Syrian President Louis Bashar al-Assad do dal tur point Kurdish ho alo fui porto bok helo po hi helna chok chhuak tura CIA te enrol na soi tur tam takaom chu wangin tuna Kurdish te an bia po hi amaklo tun Indona hian Iran hian khothanglama Kurdish so omna abeitela Iran le Iraka Kurdish te hi an thok ho thalle ani Israeli Air Force chuan F-35L adir mangin rase siam light combat aircraft trainer le fighter nikop yak 130 miten chu teran marlama an ka thlak thu an tar langa yak 130 miten hi 4th gen fighter ani hei hi IAF 10 kumsang khazakwa somrial le panga hnuwa crew telna thlona air to air kill an nei le masak berani kumsang khazakwa somriat panga khan Israeli F-15 chuan Lebanon airspace a Syrian hota MiG-23 flogger panni alokap thlato bok MiG-23 hi nikuma India in achul tirtak MiG-21 thak tu tura siam khani MiG fighter ho hian an hminga number in kopkim lowan mangthina Top Gun flima MiG-48 kha atagom lo phu achapani F-35 le yak 130 akap thla hi amaklova kap thalo se amak zo ko me anin changkan leilu tuklat soinep chal tumna nilovin dogfight pui takanilo generation khata in thlau fighter anni soivul chuk chi anilo Israel hi F-35 bismo ta mangma saber le om chunni in F-35 L adir antia adir ti hi hebrai tong ni in ro pui shrol lian chakti na ani shillok na thleng thelo tura ngai athleng mek kan Bible shillok na zinga makber pakhat ataka thleng the ngai puari nomlo isai bungsom pakwa chang somni pathuma tanga somni panga thu hi ngun takin lo chiar veangche Middle East borua hanthira Israel ram nena anin ngei lo zia hretu tan zol ne isaya shillok na hi ataka thlen thei arinom ngai lo tlatani isai bungsom pakwa chang somni pathuma tanga somni panga chuminia chuan ai gopta rama tangin Asuria ram thlengin lam lian awmanga ti chuan Asuria mi te chu ai gupta rama an kalanga ai gupta mi te chu Asuria rama an kal bokang ai gupta mi te chuan Asuria mi te nen bathian chibai han buk tlang toang chuminia chuan Israel ho chu ai gupta ho le Asuria ho pathum te an nianga lei lailia hian malsom na an niang sipai ho telal pa chuan kami ai gupta ho tele ka kut chhuak Asuria ho tele ka ro chan Israel ho te chu mal somin omro se ti in mal asom sia Isaiah hian he shillok na kaltlanga min shil chu Egypt le Asuria hian bathian chibai an buk tur thule an jinga Israel atel ve tur thu asoi mau mai chu mai ba ka anram in tlo po ton na tur lam lian sial ani tur thu nen lama soya salakum zali chuang chhortu ai gopta la pathianin kami te atizui Asuria ram te po ka kut chhuak aditak ang deuh dewa heng ram pathum te din hun en chuan Isaiah shillok na hi mitam takta na nui zathlak thil thleng ngai lo turang ani Bible in Asuria ram ati te hi tunhuna Iraq Syria Turkey chimchak khothen khat Saudi mar lam ram le Iran mar thlang lam ram te anni Donald Trump aron president Masak Khan Middle East arem na le muan na awm theinan ma aron langhal chata deal of the century ti hiala anko kan lo theta ni kha ma se abalo cham chiang cm ama la alal lo zui le tamai boxi ma se pathianin tama manga ashilok na athlentir mek dan hi Bible mithiam te ngaiven ani tareng ani hi tama aron lan le nu khan Egypt atangin Israela athlok lut tawu amai ani kha tama hnuaya Khawvel makti inrem na thuthlung siam thar ani le ta Abraham akhot aron kalpuita
Abraham tha Israel le Arab ramte inrem na tur thathlung chu UAE chu an Israel nen thuthlung siam rem tia Bahrain le Sudan an lo til ve hal zata Morocco po an til le ta avai khatnan Arab ramte chuan Palestina state pian tir phut mi lovim Israel nen inrem na thuthlung an nei ta ni mase khuya nge Egypt le Assyria ramte an til ve na chu Camp David Accord of 1979 angin Egyptian Israel nen inrem na an lo nei dai towa mase Assyria haram te ne ro inrem na an la nei ngai hlek lo inrem na chu soilo Assyria ram kha soitele Israel hi ramin hal an reng zawk si Isaiah shillok na hi a thleng thei tak takang mo Traman huaya Abraham khot chuan huang zau thom hriat ani le ta Syria Lebanon le Saudi tel turin a huang zau ani le ta thethuk zual phei chuan Iran an tel ve tur thu an soita hial bok mong changin Isaiah shillok na alo thlen theinan engemaw chuan na athok ti hai rual ani lo US le Israel in Iran an do mek na hian engemaw aron thlen tir nge angai don bokani September sang ni somni le panga khan trama hian 20-point Gaza peace plan aron duang chuak le ta zela ein rem na kaltlang hian Assyria ram chu Israel le na in rem turin apot nai tial ta ani hi inrem na konga khirber tu ram Iran la tuna US sarkarin ado ta meka anne inrem na ani pui ngei po arinom le ani hi Isaiah lam lian ati hi kong puin tlo po na anga ngai tur ni in alang lova inrem na kaltlanga ram pathum tho ho na lam asoi jok ti kan muthiam theome tamarem ru na hnuaya inrem na kaltlangin Egypt Israel le Assyria ramin thuthlung an siam ani chuan insum don ton na le in lai china kong pui honin om ngei jok don ti na ni Bible shilok na ngai vena zirtu te chuan thil thleng uluk taka an thlira an han zir hian Isaiah shilok na hi hei nge hi ani done an tingam chan ta ni inrem na pia thil lo thleng ngei tur chu Egypt le Assyria ram hian Israel te pathian hi chi bai bukin an pathian an pom do na chu alo thlen nge angai do na ni Bible shilok na zong za a thleng dik do na Isaiah bungsom pakwa thu po a thleng dik nge yang Iran do ani mek chante Middle East chin fel tum na mek te ngai tu chin la Bible a chan na zong thin ang che engkim pathian rem ro dang zelin a thleng thin ani sia tram alo tlin nol dan te tun tram ba khun anei to lo dan ngai tu in Siras pakhat na pathianin amhangangin trama point pathianin arem ro ti hlo tlin tirnan amang mek ti hi hairual aom lo alo ni e tunlai hian Israel hi USian apuina sa thin maya engwang nge US and Israel heti tak maya apui chan hi in ngai tu azui don teang Israel independence an puan tir phata tanga Arab Khawvelin an Hebron le aman manin an soi sela an chia an lo huai Israel ram hi apian tira tanga lo recognize masatu sumle paya lo dom ding tu amangan laya ral thuam thatin reng lo pe tu le sarkar dangzong aya lo du sak tu chu United States of America USA hiani lelama sarkar dangzong aya America chian hiat le rinom ber chu Israel hi ani bok UNO member ram tamber hi Arab ho tan tu le an thlawang hau tu pro Arab ania chu wangin UNO hi Israel melma lama tang anti Israel ani UN General Assembly ale UN Security Council a Israel thlawang hawin USA hi lomal tran thin lo se Israel hi che theilovin UN hian are bro thot tong chu mase Khawvela sarkar ro puile chakber mangin Israel hi pathianin alo hum him tlata chan le wang thate aom ani nge yang ama saberin USA in Israel atan tlan chan chu America khu judami pui tamber te chen na judate omnaram ani wangani kumsang ni somni le pahnia Khawvel puma judami pui maktadoi som panga zinga azawe deu tho maktadoi sari point pathum z USA anom Israel rama juda cheng maktadoi sari point pakhat ain an tam sitani juda ho chu ama kan soi to angin anomna pianga sumnga berber le thiam nang
nei thaber ber an ni zela tunma tanga America rural tulian lian president thanna te House of Representative le Senate member in candidate tur te reng hi juda mi house ten sum tam takin an lo pui china mai ni som pali sang khat zakwa somli le pariata Israelin independence apuan atanga minute som pakhata khan US President Harry Truman achuan a recognize thu apuang hal acherang vet hle US juda te khu an politician ho tan sumbom pui an nisia biak chiat thei an ni lo juda ho khu an tang rualin an mani ram Israel an mangai thiam boxia chu wangin lal siam tu kingmaker ni na chin an nei tlatani adot lea chuan America mi puite reng khuan Israel hi an tran deuh bur hloma an ram politician tamber khu Israel tran tu mi pui vota tling an ni politics fila Democrat le Republican ho te khu anin ngei lo ve nen Israel tran tu ero chuan anin thrual thei khop mai Israelin mammo a thlen chuan an parliament a hnial tu vakom lovin an dilangin an titludual zel adang lea chuan America rama evangelical Christian te buk ari em wangani America mi pui maktaduai zathum somthum le panhi zinga maktaduai zazet khu evangelical Christian an ni hol mai ti chuan America rama evangelical Christian te chu mizo Christian te anga Bible hi pathian thu ani ti ring bur mai the Christian right anti pian thar war piang thar tamnaram an nia keini Bible ring tu evangelical ho chuan Israel te hi pathian nam thlan an ti le Israel ram khu Abraham tha te tana pathian in ape kani ti ring tu an nia ram sang sanga tanga juda te andrama an lo ho khom hi Krista local le na tura Bible shilok na tidik tu ani ti in an clear thupani US President Chen khat po chu tiang ring mi chu an ni hloma chu ba ka Genesis bung som pani chang thumin atiam Israel te mal som tu chu pathian in mal asom don ti ring tu te an nia wangin America mi pa ngai chuan Israel te hi an bechelo shim ani bermai achan dang te chu toy te in soi taila Middle East ram buai mup na hmuna Israel ram chaktaka alom hi America hian ayo angin angaya Arab ho hi lam tanga siam du ma se Israel anga rin tlak an ni velo US le Soviet Cold War hun lai khan lam tang in chu na oma Soviet Union in ai gopta le Syria te chu ral thuam thabera thuamin Israel nen ain do tir thina indirect taka Soviet ne turin USA chuan Israel hi ral thuam le sumin apui lo theilo bokani USA ral thuam siam thar entirnan F-16 te tuna F-35 te Patriot missile te hi Indona hmuna a that le than lo tes nan Israel pilot te hian an mang thina US pilot te in Israel pilot ten an mang thiam thin te sia ti chuan ral thuama in tlan siak na Russia siama in America siam te chu Israel te wangin amhing that pha America ral thuam siam thar faktu thaber le Khawvela USA ming ti thatu an ni Khawvel ramdang doral nei reng Taiwan Japan South Korea te hian US siam ral thuam hi an thamwan pui ber ta zelani Israel wi sathiam Mossad te hi aruka melma intelligence dap khom lama an fing bera an thuruk hriat te chu America hnena an rol ruk ve thinani tuna Israel melmalian Iran sarkar in nuclear bomb siam chu atuma amalak na te hian Israel wi sathiam te chuan thuruk an thril theizo ka chu wangin CIA ten Mossad te aya thopui tlak midang an nei lo Israel hi USA ang boka democracy ram ni in Middle East pumpuya in thlangram mom chunan nia politic le khotlang ro in reldan kalphung te ani nang hlebok henga ya poimo lo chuang lo chu America rama juda pafing pui scientist rual doctor le engineer rual tele ansum don na nar benglian pui le ro pui tak nei tu te khu Khawvela aberkai te an nia America house sang na chu juda pa thluak ani thiam na lama te khol changkang siam chu lama te America juda te khuan ma an suai zatani
chu wangin ral thuam le politics tel lo po Khawvel ro real tu ni taringot US dollar thilti thena siam chhuak tu te chu juda sumdong hausa tele banker lian te wangani ral thuam chang nilovin Israel thil siam leitu lian ber chu USA hiania ti chuan America tu ber tu juda mi puinuai somsari zet te khu an nitlata Israel ram nen chuan kal rang theile in ngei lo theidin huna an lo ding lo reng ani America mi puiten Israel an tran tlan na chan poimo ber zinga ka ngai chu mizo Christian te ang boka Israel ram ro pui taka din thar le anita hi Bible trilok na nga hun nga pathian program lo thlen fam kim na turani ti America rama evangelical Christian te khuan an rin tlata wangin theipui na alo chor no ta ti in Khawvel hun top nai to zia entir na angin an lo ring tlata Israel te an lo ting lo wang ti hlau tu berte an ni hia lo me Israel le America te in riat thiam na thuk zia entir na voi khat chu America indo long pakhat USS Liberty kha niruk indo lai khan Israel jet fighter ten ral be taka bein an soi sa rep maya mi an thinuala tam tak anin hliama chu thu America sarkar ho tu ten an lo riat chuan thinriman hein e khai tai te te thin kan trim palem ni ti ni om takin ahun lai khan an ngoi mak chanchin bulama po chu long ti chia thu chu tu man an report lo an hu bo ne khero me voi khat le po West Bank area Palestinian ho chan vo chunga juda te chen na turin sakbel nan ram an zau chu Arab ram ten an nor na sata wangin US President Obama khan ti top turin Israel Prime Minister Parorum Benjamin Netanyahu kha anor rok maya Netanyahu ngai dan apel ta dewani yang US Congress ama tantu ten hena zual kota anni party po soi chuang lova Israel tanrum root Democrat le Republican congressman te chuan Obama chu an han nor let ve ta sak saka e kaloti palani ti niom takin US President meu chu ai nu niama atang ta zo kani heng ho mai ba ka hian Israel le US in chian thatna chan hi thutam tak ala om theo me hun rem chang om chuan rem chang ma sabira kan ran tar lang le do nani